u Rwanda uko rungana ruzabisobanuro kandi abanyarwanda ntibazarugwamo. Ikaze mu makuru ya RT Imena radio ikubitira ikinyoma hakubuye. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tugiye kwehera kuri Theogene Rudasingwa, uyu n'umunyapolitiki uzwi cyane wabaye delegate wa President Paul Kagame ndetse akaba ari umuyobozi w'ishaka Ishyakwe. Kuri radio Ishyakwe rero aravuga kuri President Paul Kagame n'uburyo nubwo ari muri manda. Ndavuga umutwe w'iyi nkuru General Kagame ariyimika u Rwanda rugurumana. Turabigarukaho muri aya makuru, ni ikiganiro ushaka gusanga kuri radio Ishyakwe. Hagati aho kandi mu yandi makuru, meya w'akarere ka Rusizi kuri ubu ari mu mazi abira nyuma yo kwandika urwandiko ruvuga ruti gusaba ibisobanuro. Nyuma yo kwandika urwandiko arwandikiye Ibuka, ikibazo cyavutse rero ni interuro ivuga iti mbandikiye mbatumira mu nama yo kwemeza amatariki twazibukiraho abanyu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyuma y'uru rwandiko Dr Meya w'aka karere yanditse, Ibuka yahise mwandikira isaba ibisobanuro. Kuri ubu Dr Meya yegujwe. Turabigarukaho muri aya makuru yacu. Uyu Dr bamwita Aniseti Kibiriga, akaba ari umuyobozi wa karere ka Rusizi. Mu makuru yacu kandi turagaruka ku kiganiro Frank Habineza yahaye abanyamakuru ubwo bamubazaga ku myaka 15 atangiye politike itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse nuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bateye mu Rwanda. Yavuze amagambo rero menshi, kuva ngo bahunga, kuva birukanganwa agahunga n'ibindi. Turabigarukaho muri ayo makuru yacu ko opposition ihagaze mu mboni za Frank Habineza. Ibindi tuza kugarukaho ni ibihugu 9 bimaze kwanga kwakira Kabuga Felician. Uyu Kabuga Felician murabizi ko yashakishwe imyaka n'imyaniko, benshi bavuga ko ari Escabel wa mucuruzi w'urumogi wo muri Amerika Amajyepfo. Kabuga Felician yashakishwe imyaka 20 na atabonwa. Abantu bakibaza ngo CIA, Ubufaransa, inzego z'ubutasi ko zitamufata. Zaje kumufata rero ariko ahinduka umwereda. Ibyaha ntabwo biburanishijweho kuko bivugwa ko ashaje. Kuri ubu ngarashakisha igihugu rero ibintu byaranze. Turabigarukaho mu makuru yacu. Mu makuru y'imyidagaduro turaza kubabwira ko ngo mu Rwanda hari ibyamamare bine bimaze kuzuza miliyoni y'abafollower. Turabigarukaho rero ku bantu bakunda ibintu by'imyidagaduro. Miliyoni y'abafollower sivuze iki ku banyarwanda? Nanjye nimumbaze. Turabigarukaho muri aka kanya. Kuri radio Ubumwe baravuga ko abantu bakomeje kwibasira Paul Rusesabagina na Professeur Kambanda ngo bakomeje guteza akavuyo muri politike ya opposition uko ngabo batabari mideni. Ikaze rero makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru tugiye guhera kuri mwishaka Ishyakwe Freedom Movement nkuko Theogene Rudasingwa bivuga. Ni ikiganiro yatanze. Theogene Rudasingwa rumaze iminsi ataza mu itangazamakuru nyuma yaho General Paul Kagame nkuko akunda kumwita yemerewe n'ishaka yoboye kwiyamaza ku mukuru w'igihugu. Wagira ngo yavumbuye Theogene Rudasingwa. Yahise agaruka rero akora ikiganiro ku Ishyakwe yise ngo General Kagame ariyimika u Rwanda rugurumana. Muri kiganiro rero aragaruka ku bibazo u Rwanda rufite ngaho ruhanganye na Kongo n'abayishyikiye, akanemeza ko rwose mu gihe ibintu byamera nabi na General Kagame ngo atabirokoka kuko ngo u Rwanda rwabisobanuro. Ayo ni amagambo ya Dr Theogene Rudasingwa. Singe twe tuvuga amakuru nituyakora. Reka twikomereze amakuru yacu. Amakuru yacu tuyakomereze mu kiganiro umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Frank Habineza yahaye itangazamakuru by'umwihariko Igihe. Batangiye bamubaza ati umaze imyaka 15 utangiye politiki itavuga rumwe na leta, ese abatavuga rumwe na leta mu Rwanda bateye imbere cyangwa basubiye inyuma? Nawe ati ndababwiza ukuri ko twateye imbere kuko mu by'ukuri twatangiye dukubitwa hano hepfo kuri Saint Paul no kuri Saint Famille muri 2009. Twarakubiswe kuko inama ebyiri twakoze icyo gihe zose zarangiye nabi cyane. Iki gihe rero murabyibuka murabizi neza muri 2009 ko Frank Habineza n'Ishyaka Green Party bateranije inama byo gusinya ya kongere ya mbere irishyiraho, ariko ibyabereyemo byaragahoma munwa
kuko abantu baturutse hanze bitwaje intwaro baterura intebe bazikubita abandi ibintu kakavuyo birangira Frank Habineza utateje akabari nawe ahubwo washaka gufungwa mu gihe ngo hari uwo bafashe amashati bagenzura neza bagasanga ni umukozi wa leta ubu mu nzego z'umutekano byaragahoma munwa rero muri 2010 rero ni Frank Habineza ukomeza ngo byabaye bikurushaho ku buryo nanjye ubwanjye byabaye ngombwa ko munga igihugu nkajya i Burayi twibutse ko yahungiye mu gihugu cya Suwede. Iki gihugu biranavugwa kandi nacyo cyamufashije mu rugendo rwa Commonwealth rwo kubwira Louise Mushikiwabo wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ati rwose uyu mugabo ko haranira ibidukikije na politike mu mahoro muramuziza iki. Louise Mushikiwabo ngarya indimi rero bisaba ko bavugurura bakemera Frank Habineza. Muzi ko muri Nyakanga muri 2010 ni Frank komeza kuvuga ati wari vice president wanjye yishwe nabi urwagashinyaguro i Butare byari ibirero yuvugwa na wundi ni Andre Kagwa Rwisereko yakase umutwe da bamusanga mu gishange pfiyo n'ubu iperereza nirakorwa. Frank Habineza akomeza avuga ati narahunze rero ndongera ndagaruka hari abandi bari bafunzwe bagenda bafungurwa ishyaka ryacu ryamaze imyaka 4 ritarandikwa ariko duharanira ko ryandikwa biza gukorwa muri 2013 tuza no kujya mu matora nubwo tutayatsinze ariko twayagizemo uruhare twayagiyemo tujya mu 2018 tujya mu nteko ishinga amategeko twibutse ko Frank Habineza uyu ari umudepite utavuga no mu butegetsi ndetse akaba akunda rwose mu majwi ya opposition akunda kumvikana mu nteko nubwo bakiri bake bwose nta kintu bakora ngo bahindure policy cyangwa politiki yatowe mu nteko ishinga amategeko ariko ijwi ryabo nibura ryashimwa. Mbona rero ni Frank Habineza ukomeza mbona rero tugenda tuzamuka intambwe ku yindi tuva mu bibi cyane tugera mu bibi gakeya kuva mu bibi cyane ujya mu bibi gakeya tugera mu byiza twizera ko tuzagera no ku byiza birushijeho. Navuga ko turi kuzamuka rero ntabwo turi gusubira inyuma nyamara haracyari raporo zisohoka munyamakuru ati haracyari raporo zisohoka zivuga ko u Rwanda runiga demokarasi. Frank Habineza ati bazajye batubaza ariko natwe kuko natwe tuba duhari niyo zimaze gusohoka ariko uti muri cekera. Frank Habineza ati biterwa nuko muri zo raporo baba baratwegereye ngo tubasobanurire ariko batubajije tukagira uruhare baratwegereye ngo tubasobanurire ariko batubajije tukagira uruhare kubitureba natwe twagira icyo tubivugaho. Reka rero ni ikiganiro kirekire cyane Frank Habineza yakoranye n'itangazamakuru avuga kuri gahunda za opposition ndetse nuko opposition ihagaze mu gihugu. Murumva ko bitoroshye abantu baciwe umutwe abantu bakirega kavuyo mu gihe habaga kongere abantu baburi irengero da buri hani mukajye ngo umuntu ari politike ngo mugire ngo yarabitoraguye. Frank Habineza ni indwanyi da ndwanyi na makuru ya RT imeno ukomeje gukurikirana kuri radio kuri hano kuri RT imena nyine. Reka dukomeze n'amakuru yacu rero. Kabuga uyu rwose nawe ngo ibintu bikomeje gukara kuko atarabona mu bihugu 9 basabye ko bimwakira birimo iby'Uburayi n'ibyo muri Amerika y'Amajyepfo byanze kumwakira bitinya ko ari ruharwa cyangwa se cyamwakira cyahita kigirana ibibazo na leta y'u Rwanda. Uyu Kabuga rero yashakishwe n'inkiko mpuzamahanga ubutasi bwo kwisi ashirwaho na miliyari hafi 5 ni miliyoni 5 z'amayero ngo z'amadolari kugira ngo umufata bivuge birananirana. Kabuga za kuvuga ko yafashwe ari mu Faransa abantu bati se buriya yafashwe cyangwa imyaka yose bamufasha ashaje. Ibyo ni politike rero muzakurikirane abandi bakavuga ati no ubutasi bwari bumuhishe. Ibintu bivugwa kuri Kabuga nanga mu munwa uko witwa Colonel Karegeya ngo yabarazize Kabuga Felicien ko bigize kumutuma ngaje kumufata noneho kumufata ngamwihera kantu arigendera nibivugwa ntihazagira utera amabuye ni RT imena. Hanyuma ikindi kivuga kuri Kabuga ngo yigeze nyine kuba muri Kenya ngo bagiye kumufata baramuheba baramubura hakaba ari umugabo bari basaga nayo bafashe bamuhezi iyo nyine ngo bazi ko ari Kabuga kumbe Kabuga yaragiye kera. Kabuga rero yari nka Escobar nkuko twabitangiye tubivuga ko kumufatana ibyari byoroshye n'ubu kandi urubanza rwe urukiko mpuzamahanga n'abaganga bavuga ko rutakibaye kubera ko ari mu zabukuru. Ese amazabona igihugu reka tubitega amaso. Meya rero w'akarere ka Rusizi na amakuru turiho akaba ari mu mazi abira nyuma yo kwandika urwandikira yibuka urwandiko rwari ruvugaga ruti
dukeneye kuganira kuri gahunda z'uko twakwibuka abanyu bazize jenoside. Meya rero yibagiye kuvuga ati abacu bazize jenoside, icyo kimukoza ako kanya yibuka yahise yandika urwandiko rw'igitaraganya ruvuga ruti bwana muyobozi w'akarere ka Rusizi, impamvu gusaba ibisobanuro no kwamagana inyandiko idasigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Bwana muyobozi, ikibazo ubuyobozi bw'inama njyanama bushingiye ku ibaruwa iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga wandikiye komite ya Ibuka mu karere n'izindi nzego, cyane cyane mu gika cyayo cya kabiri ugira uti mbandikiye mbatumira mu nama yo kwemeza amatariki tuzibukiraho abanyu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bibutse ko ingengabitekerezo ya jenoside atari ikintu leta y'u Rwanda yorohera cyangwa igendera buguru ntege. Ubu rero ari mu mazi abira, ndetse biravugwa ko yegujwe, ubu akaba ari mu bibazo. Na wundi rero witwa Dr Anisete Kibiriga, ku buryo ubu muri Rusizi ibintu ntabwo byoroshye, agiye kweguzwa ni nyuma y'abandi bantu bo mu burere bagiye beguzwa, abandi bakanafungwa. Ibintu byo gusigasira amateka rero ntabwo ari ibintu leta y'u Rwanda ifata binenege, ndetse ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ngo ntabwo ari ibintu byoroshye abantu bapfa gukinisha. Ibyo birazwi, biri no byo leta itangamo ibisobanuro ivuga iti ntabwo twarekura urubuga rwa politike n'ubwisanzure ko mwageraho mugateza akavuyo. Amakuru yacu rero tuyakomereje rero mu busitani, ari naho dusoreza. Umuhanzi Meddy ngo yabajuje abaforowazi miliyoni y'abanyarwanda, aje akurikira Bruce Melody, umuhanzi rurangiranwa naye wabujije. Hagakurikiraho witwa Subumana benshi bazi nka Petero mu Runana, naye ngo wujuje. Hakaza n'umukobwa rurangiranwa mu banyarwanda. Dore abanyarwanda ni abantu bakurikirana ibintu by'imburamukoro, ibintu bidafite ikintu byamarira, witwa Shadibu, ngo umukobwa w'ikimero nk'uko abanyamakuru bakunda kubivuga, ngo utigise imbuga nkoranyambaga kubera ikimero cye. Shadibu yarazwi, nkabona ibo bantu bane rwose ngo abanyarwanda bakunda gukurikirana, bigaragare ko abanyarwanda ari abantu bakurikira inkunda rubyino cyane. Basise muri bose haruvuga business ngo yateza imbere abantu, reka da harutanga politiki y'igihugu se yakiza abantu, reka da bose ni umuziki ni ikimero. Reka mbashimire rero, amakuru yacu nakagaruka, reka tuzasubire ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya. Uwiteka bane namwe, bye bye.